Pamirsa disampun mekudang-kudang bulan pengarga gabah kualitas gabah kering panen GKP ring petani tedun sane makin pengharganya ni saya nincap. Kahanan inucap sangkaning sane panen sayan ngedikang sahawen ternyani jeruk ketut sane ngusak padi sane ngawinang produksi sayan nedunang. Pelaku usaha penggilingan padi ring Tabanan sepisanan pinake manggalaning DPD Persatuan Penggilingan Padi Perpadi Bali Anak Agung Made Sukawetan nguningayang pengharga gabah ring tingkat petani sampun saya nincap. Penincapan harga inucap sampun memargi awu kulintang antuk harga petang tali Rp700 nyabran kilogram ring kualitas GKP. Parindikan inucap taler kerasayang ring tingkat usaha penggilingan harga beras taler nincap. Panincapan pengharga punike sangkaning sayan kirang nyane panen raya nenten wantah ring Tabanan sake wanten ring wewidangan tiosan sejebak Bali. Satios punike tedon nyane hasil produksi padi puniki sangkaning wenten jeruk ketut sane ngusak asik padi ring makudang-kudang genah. Sedurung nyane angganing perpadi presiden ngambil 15 kantos kali 10 ton gabah nyabran rahina. Sane mangkin wantah presiden polih 5 ton gabah nyabran rahina. Ketarke panincapan harga gabah miwah beras pacang lami kerasayang Presiden kantos pangutwarse sane Cagirau. Panincapan harga gabah taler kepatutan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Imadi Budane. Dan inarke panincapan harga gabah taler beras pacang terus memaki. Yayastun asapunike panincapan harga nenten pacang signifikan. Napi malih ring masan pandemi COVID-19 angganing Dinas Pertanian stata maupaya ngelipta ketahanan pangan utamanya nih ngutamayang produksi petani lokal sajroning nagingin pabuat krame indik beras pamekas ring Tabanan. Manik bisnis Bali nguningai.